تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے واسطے اسمبلی دیوان ڈی میں ہفتہ لوٹائنے کے فیصلہ تحریک انصاف اسمبلی درستی باس کے اسلام آباد موجود ہوگے کڈنی داتگا مثلا وزیر علاقہ تحریک عدم اعتماد سوگمن بوگے واسطے یکسد افتاد و دو باسکانی پلہ مرضی علمیے اپوزیشن گورے یکسد شخص سے باس موجود تھا IMF و مثلا وزیر عمران خان ریلیف پیکیج سر دلگرانی درشان کو تک پاکستان و IMF نیامہ گپتران برجاہی ای مذاکرات 11 مارچ بوگی بتگا بلے نو ای مذاکرات دوشنبے روچ بھی ہفتمی 4 ٹپا سی دیوانے واسطہ ورچوئل مذاکرات سرجم نہ بتگ تحقیقارانی پنجائی وزیر شیخ رشید گشتے کہ قومی اسمبلی دیوانہ آفت روچ پیسر پارلیمنٹ لاجز FC اور رینجرز دست دے کے فیصلہ کنگ بتگ داکہ ایمنی جاور نگیگ مبا انصار الاسلام بیت الاسلام اور آوار پرائیویٹ ملیشیا تہا آگے اجازت دیگ نبی سرکار و فوج لوٹائنے کے واقع اختیار ہم استے مسلم لیگ نون ربالکار مریم اورنگزیب گشتے کہ زاہ و بد کنگا بدماش اور ڈنگا نکاری سیاست دان گپتران و شور و صلاح کنا عمران خان سیاست دشمنی بدل کو تک ہما کر سکے چاگرد جنگ و چوپ فساد و فتنہ پیدا کو تک آئیے نام عمران خانی لاہور اسپیشل کورٹ سینٹرل مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف و پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خلاف فرد جرم جرنے کے واسطہ تاریخ مقرر اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن آوان گشتے کے روچہ کیس سے گوشدار کے نبشتے ہی منگ نامہ شین کو تک ناشرکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتے کے سرکار و اپوزیشن ای رنگا بہر و بانگ مبا کے گپ کنگ مشکل بھی اپوزیشن ابھی دے سوچ و فکر تحریک عدم اعتماد جمدہ تک چلشی صوبہ سیاسی جاور نگیگ بتگا مقبوضہ کشمیر ہندوستانی فوج ظلم و زراکی برجاں ہیں ہندوستانی فوج سرچ آپریشن نام دیگر 4 کشمیری جنرل و کشک بتگ کشمیری رسانگ ردا ہندوستانی فوج ضلع پلوامہ اور دیگر دمگا سرچ آپریشن نیامہ ماہلو کا گو زوراکی کو تک گستگی سیر اوچانی نیامہ ہندوستانی فوج آفت کشمیری ورنہ جتگو کشتگ پنجاب سروزیر عثمان بزدار گشتے کی سیاسی عدم استحکام پیدا کنوں کا ہیچ وڑے معاف کنگ نبا اپوزیشن دیمروی سفرہ دارگ لوٹی تو ملک کا جنگ و چوپ ودی کنگ لوٹی ماں مزن وزیر سروکیہ متحدے پاکستان گوستگی 24 کلاکانی نیامہ شش نادرہ بیران کرونا وائرس سے سببہ 571 نوگی کیس رپورٹ چرشی پت بیران بتگی مردمانی کل کے ساتھ 30,604 سر بتگ پاکستان کرونا تصدیق بتگی کیسانی کے ساتھ 15,18,604 سر ملک گران نیادی شرح 66.49% سر یا کفتگی نیامات 20 وردنی چیزانی نیاد گیشی بتگ ادارہ شماریات ہفتگی گران بائی حساب داد شنکو تک ادارہ شماریات ردا یک ہفتگی برائرل مرگ 24 کلدار پیما سے 3 کلدار گو کے گوشت 33 کلدار یک سیرے سر گران بتگ کراچی گرمی زورگیش محکمہ موسمیات ردا کراچی شہر زیری گواتانی بند بوگے سببہ گرمی زورگیش بھی زیری گواتانی بندش سببہ آؤں کی روچانی تہا موسم گیش گرم بھی چیف میٹرولوجسٹ سرفراز گشتک کی گریچانی روکپتی بندش سببہ کراچی اور موسم خشک اور گرم بوگے گمانی